Bolje prigode je imala ekipa Tirane. Kataj. I pogodak za Crvenu zvezdu. Nakon ovog skoka, da vidimo je li to Tomane pogodio, slavi Dejan Stanković. Crvena zvezda stiže iz prekida do prednosti. Nova prilika iz prekida. Kataj. Sada je šansa i sada je gol. 1:0 vodi Crvena zvezda u Tirani, strelac je Tomane. Dugo je vrebala Crvena zvezda šansu, baš iz prekida, bilo ih je. I napokon jedan pravi korner Aleksandra Kataja. Tomane koristi prvu priliku, prvu njegovu šansu i dovodi Crvenu zvezdu do prednosti. Kommer som løg, nu bliver til tårn. Kataj na peterac, na Pankova, 1:0! 1:0 za Crvenu zvezdu, konačno 61. minut, strelac Tomane.